Bahaya ke sini. Informasi semua dari pemadaman jemput, jadi ada yang bikin warga tuh dapat masyarakat Gapo batang tanah deh pematuan tajau kanit tampan yang informasi selanjutnya kita demikian warga
Siap. Iya bisa. Wadaw now. Sar, bagaimana? Tadi apa tin aja? Petitip sini mana sih? Sorong man. Lagi. Ya. Maju. Turun lagi. Yo. Awas. Narinya. Hello Rika. Hello sih. Kami bantu mali tuan. Ini kan rok kowe. Kan itu. Oke, Bang, gitu. Yo kami ni pol ini. Siapa tadi Rotelo tuh? Ah, di Dari ya? Iya. Tuh alatnya dipakai lantai kan disorongkan untuk itu kita lantai terapkan susan bersemangat dulu waktu disorongkan aku kami aku kali itu tanda terugi masusah untuk lagi ada sekolah keluarga kalau teman bagi saya seguran toto pengibat dalam mungkin aja tidak akan ada kalau pakar itu katuan tu dari patu kalau atas nama dan mewakili rekan-rekan kru karakter musik turut menyatakan duka yang mendalam segenap rumpun keluarga yang berduka senantiasa dihiburkan. Dan selama kami dipercayakan untuk melayani tembakan untuk mengantar jenazah orang tua terkasih ke tempat peristirahatannya, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, orang tua serta segenap rumpun keluarga yang berduka, Bapak Adi tongan kupenanta, Mak Burondo tongan Bainanta masolanasan, na tante inde ambe to di Pakaboro, to di Ranuanan lan Parapuan, lan Kombongan siaran tetangga tontok. Ke narampoi ki doso nalangkan tumiak na manuk-manuk kaaturan nunta doso painanta solanasan nagwa tau makada indo na paadi iya muka matea baso si misa atau maapatongan si atau maaranuanan langan puang gumua kamatean iya nasang lata pekayan bela namangka mate buang Yesu mate ki isi sola buang petayan ni la menimbang ki si sola buang petayan ni jona katuan marendeng si sola buang iya moto lago indo si ami tu anak ampun pamatoto ipainami mas sola nasang pamatoto i kapotongan mi maaranuanan langan buang dan kematian adalah keuntungan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21.
Ia mo para ato lata pake urremme painan tamas solanasang ondong pilako indo sia mintu anak ampo makalima na lako mintu raputallang lantiinan kumuai ya tonton ki laranguanan langapuang tonton ki maasatuanan tapo penggaronto katuanta lampuang Yesus lolingkan ite katuan ta tonton unting batang tore pasak kenapuang dolo tamas sambayang kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus orang. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus Yesus Tuhan dengar doaku orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus ranunta solanasang umua pangandota lanteinan te pirang-pirang allo lendukna salah waktu tetemo lana tani talinga to tumampata lana tani talinga buang na sorongan ki kama totoran lonting aja itiakan ondong piteat tu totemo tapi ilang makani pasakaran na pasadian itu maarapu lana nang tampai kasay nasule buang Yesus yang betul teman-teman kusyuru solanasang mintu raputalan tak boleh mengadolangan tentu mampata langkah pasampayangan lang atu bertemu tak sampayang mapadi tongan penaangki opuang rosso ingakan emas solanasang tangki bela sia tangki bule unting ayoy te agan iya te katuran nungki unting ayoy agan kamatian lalat tak painangki lamaran wanan mati olola abi opuang iya uparato ranung kisolanasang ranunna tomaarap lanteinan umualani tanding talian te pangandoki petarangki mati kareni okagan iya te di gua kitontong matoto ite may tomaarapu umpo pepajan ni jiona pa akaboro na lakote ampe di pakaboro na paganna siya na pasundun belan na isan siya na tandai kumua mangka na pakaboro lantu atu pura di boko iya mo barato opuang lante atu totemo ki kurre sumanga tania belan na mamaran mata apa di kurre sumanga aku mua pa tunduan pa akamasyanmi maalim nyipi pempajan lakomintu to maarapu nalante melambi totemo opuang nalambi atunna lamale kianta tejiona batang arabu lakatuinan mangka nga pasakka tema ito maarapu pasitoyangan kanjo memintu bala asya kasanggangan ima adin rampo marampa ala katuinan mangka di pasakka la ginay umpatami patani te batang arabu
nasangami opuang tutontong lagi budi siaki pakalabi pamatoto imintu to maarapu indo siya mintu anak ampo na tonto bang matoto unting ngayon itiakan iyate tonto matoto amaran muanan lumati ikalemi di kuwa de naupa atu lagi batu lako iya te kamu susan iya te opuang ma adin tilentok nama adin sule matoto te mainin tu to maarapu lama sanang lau pakatarri te mainin tu sarak pengkarangan tu tontong mi sorongan pasakemi la pemintu kombongan pasakemi la pemintu pak tondokan sorongan kang kamatotoran kamalapuran opuang ki mak di umpana atai salako ubuk nate kegiatan sarak pengkarangan lante ina name pajang tu pak kamasian pak tunduan mi lakukan abe pematua lan karatuan suruga tanding talinga mi te petan doki opuang perangini te pas sambayangki beta adanki mati ikalemi belandai iya te kisorong umpotete anak kaboroon buang ki buang Yesu buang otok anak kasalamaranki kirampung sambayang ma'bur resumanga lumati Allah malaabi amin dola tamane nangkai di beta ada malik laku kita solanasan kumua ke maliki ta malik kami lobang ya te mesang siluran tuma motor ta siang gak ala kolalan kandi anan taden si ganggu iya keden ite mai tau di sitamuan kandi ta ganggu tak na di gua kumu atunna sia kabiasan sabaya to ya nia to mai tang di siosoi tania ya kabiasan ya moto ku param pemarampa ako kita ku peta ada tulung kumua kasih anggaran ia matotokna na kandi na bukan ada saya nggak tahu kumu ya tentang khusus ya toh iya Masuk tuh. ya segala apa tuh iya, dapat toda. Pakai beliau dari bukan narik na susun tidak daliu.
Ya, dok, pada untuk memang belai. Ya, pada. Karena mangkok kan. Ya, atur. Ya. Nah, makan atur. Ya, pokok tuh nyanyi di depan lepas dulu. Yo. Lihat itu si anu ya tipul kan. Kajong nasang ipya, yung isimpa pya makam pasi sidin. Nakuyan na rin trek ito lo, melong kita. Lagi
Kami itu dulu, mereka naik. Mereka naik. Ya. Orang para dalek, mana tahu?
Susiri bunga diulu pada satu rina ade nairi angin yang luar dilalai estiu kata
Di masorongan makin mariuki sarumadu sengke pirang-litu natamu doso inaya kaya singata papa kata nasunga mati kalebi buah Nina pasare Muka-muka kang mati Saile kang tua Lantai mabandana Susah siasa rugi Berang ini opuan Batin peng kamu yakin Ditambahkan puan Papa kata nasundu Meyawikan opuan Sisula magasangki Kamasikan opuan Ambilen dokan kan Diumai bintunya Padi kamasusan Mati opuan Kini Umbawa seruki Opuang mamase Kamasikan teta undi Kau masih udah kau tua? Oh.
Di depan kok. Domo suruga lakuni rampok.
Siapa lo? Iya. Beton dong. Rakyat dunia bang hampir. Udah pada.
Ada jika? Ada jika? Ada. Oh iya, kalau tidak ada, film yang dipakai WA. Kalau ada nenek-nenek itu pakai pom. Di Makassar juga begitu juga. Sama ini kan nama aten ya, nak? Sama kita. Oh, tidak bisa ya. Oh, matumba mo kemarin. Ya, masak medyo. Kamu ada lompo tu nak? Kamu? Kamu? Tak ada nanti. Berapa? Berapa sepuluh?
Iyo, kan bisa lagi tujuan nama lain. Tabi. Ta solanasang mintu ora putalang tunape batang lembang inde kamatean lako kombongan sia mintu masyarakat patondokan jomai lingkungan kole sia kure sumanga lako patondokan lantainan inde gandang batu ta kanasai solanasa patunduan pa kamasian napua susi pangandota ta mane tumengka jomai ambeso kumuaden naupa na pasak kenapuang rapak-rapak na totumampa lang kulambu taruno ki laun nanta amarampa ki jo tutunalalan tarampo marampa alanteinan rampo salama ki ilanteinan mintu napto patunduan siapa akamasian napuang dolo ta patamai patani te toroto matuan ta tole sule makur resumanga ukur resumanga patunduan pa akamasian napuang lako kita. Dari kejadian 3 ayatnya yang ke-19 berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pambai dengki koy kumua patani tele di penyanni tak enala sirumbulitak. Sesungguhnya bukanlah seperti itu yang menjadi perenungan kita. Pakola menjadi perenungan lako kita latananungan solanasang kumua katuan lalino tayo na marendeng. Katuan marendeng sama riyo tingayona puang. Ia motola ko indo anak ampo pamatoto ipenami solanasang. Tamane umpatami patani te totoroto matuanta. Ta kanasay kumua ia te kamatean inang ianasang latas ituran turananni. Ta eri tatandai kumapiran attunna tu kasayanna laur rampoy ki. Samari kumua pamatoto ipa inami masolanasang kapatongananmi. Tontong siumpu to tumampata. Yamato tamane umpatamai patani ta sule maakur resumanga. Ukur resumanga patunduan pa kamasian na puang. Lako kita solanasang ti peranduk jama embeso taram pemarampa alanteinan. Yamato ta mas sambayang. Kurean sumanga atang tore-tore bangki pakendek lumati olo malaabi mi opuang. Belanna inang manasa lako kami solanasang. Patunduan pa akamasiami. Mi perangi siami pebalitu pangandoki pasambayang ki solanasang. Si sola indo anak ampo mintu to maarapu. Tuna pe batang lembang inde kamatean. Pa dolo laki patama patani alpuang. Tontong kan mengando mati ikalemi kumua. Pamatoto kan solanasang. Pamatoto indo anak ampo. Dikuan na lendui te kara-kara kamatean iya te. Maadin mendadi tanda lako kalena kumua. Kamatean tae kitandai piran atuna lar rampoikan pasamari kumua inang iya nasang laki olai. Kami moteto la digente to mau pak sia torongko. Jio tingayo malaabi mi opuang. Kurre sumanga opuang panganta ami lako kami solanasang. Maadin kami pasitoyangan jome bala asia kasanggangan. Ki maadin lumingka tang titodolentek. Tias so kambutu maadin rampolan teinan iate. Naranung ki solanasang lan atu totemo. Sorongan kang kamalapuran kamatotoran. Ki maadin sule matoto malapu. Lolingkani tekatuan tu tontong miato lakokan. Kipantan kolik lalangki lakotoinan mang kami papatuan kan laman dopi laman belana. Ya temeto lalu mingkalon nalai kendaraan. Tontong kumasalarang kan solanasang opuang. Tontong kumpasitoyang kan jomai balak kasanggangan. Kirampo salama alakoinan mi papatuan kan. Sangami tontong kipudi siya kipakalabi. Ya mata tukurian sumanga ki opuang palakum ki mati kalemi.
Sarro budang kiki sorong umpo tete anak kaboro mi. Buang ki puang Yesu puang oto anak keselamaran ki. Kinai rampo ma aku resumanga. Meta ada lumati olo mala abi ini. Amin. Iya, putai toran. Ya, itu. Sorong kita raya. Oke, kamu toran nih. Temu ye. Kasih turun. Ada bicara. Kemudian aku permelo ini. Lator-lator mana kumitiri ulah ketemu. Lagi itu nih. Eka. Kotoran namin, lumalim ka lang. Balikan na sa'yo rin dito. Dito kan be. Tara mele mina kasi ako kana kira ni. Dalo lang kita tasu gete na. Ya la ta pasulit tayo din sa siya. Pa hindi na. Sisipa, sisipa. Sisipa. Na sarap-sarap ka talaga nakikita. Iya. Sir. Susunod kami ba sa barang kami tira ta sumok mo mati tao. Iya. Tadi nari mo di bang mapanising ako dito. Iyo. Iya remen ni, iya re pataminan ni say. Dai katangalas say. Ben na say. Mo yan tawon lang ko na karmi katangal. Dai katangalas. Kamu pa. Kamu apa tora? Sana kamu tora. Yan naman kamu deket kamu di bang anak. Dari kala yang may pinokle. Bajubang niya. Iya. Nabuto lagi yung niya. Lan mo yan. Tasara ka din kantong mo. Mama. Ang kasi ang nalang pero ako. Kan Abangan itu keluarga Pira sama pura betul tak netiro. Tomo ka patari itu. Yo. Hilang. Kami may bagabong atakal bisa sambar kaki. Coba baik. Oh ya kelaran na. Ano na lang mo dyan? Dodiannya. Ya kelaran.